In the Bankulu. Inkonzo kaNkulunkulu esiyifundile siyakhuluma nomuntu lapha ngaphakathi endlini yesonto. Iyakhuluma kubaba, iyakhuluma kumama, iyakhuluma nabantwana. Nje manje ifunda lamazwi befundela ukuthi abayoni noveli. Kodwa lamazwi ayasikhumbuza ukuthi kulendlela kaShembe kumele sihambe kanjani. Ingoma ikhulu lishumi nane 114. Wangidala ngulungu nabese abahle. Manje sibuthene sizokwabaza indaba kaShembe. Ngiyacela udlule encwadini yabaseFilipi u6 u19. Omunye angilungisela incwadi yamaHebheru u4 evisini lesine. Eyokugcina incwadi esibabaza ngayo umsebenzi ithi umsebenzi 2 verse 22. Osethulela ngahlala phezulu. Siphuthuma isikhathi. Nengusele nami. Manje ukushumayela. Uma njengamanje ngiphiwa manje ukushumayela. Ngivule umlomo wami. Bese ngivula umlomo wami. Ngise ngiyazi senespeed. Bese ngase ngiyasiphelele. Engiyisithunywa. Njengoba lapha singabashumayela bakhokheli sizithunywa phela futhi esiboshiweyo ngaso. Ukuba ngilishumayele Kodwa ukushumayela ngesibindi. njengokuba kufanele. Njengoba kufanele ukuthi babazi indaba kaShembe. Kodwa Hlala phansi. Incwadi. Yaphuthuma. Hebrew 4 verse 4. Ngoba namhlanje usuku leSabatha.
Later. Jika ukuba ushile endaweni ethile ngoba ushiye endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa namuhla usuku lwesikhombisa ethi uThixo waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yonke yakhe. nakule ndawo uthi Nakule ndawo uthi abaya kungena ekuphumuleni kwabo abangena ephumule kwakhe. ngakho lokhu ukungena kukho abanye yebo baba. nalokhu abakushunyayezwa Abakushayezwa uqala abangenanga kukho ungakho ngoba labakhona abagcina isabatha. ubuya enquma Hlala usuku phansi baba yaphuthuka. Ngelinye ilanga indoda yakwamasondo ezweni lakithi laphana eGlencoe, indoda yayilendele eNazaretha, yayisonto eDashi, ngokomsebenzi yayisebenza enkantolo eGlencoe, iwutolika utranslator. Sasihleli kulesithathu, siyamazi ukuthi umuntu nje omfaka uthayi futhi simcabangele ukuthi angakhuluma indaba yenkolo esikuyo. Wasiyafika endlini sihleli lapha namakhehla omkhulu Ndlovu lapha nawastela. Wasiyafika wasethi hawu namhla njengoba ngilapha ngivakashele lapha kodwa ngicela ukubona uShebe. Wonke umuntu osethitheka ukuthi uMasondo siyamazi wasondo le nto akhuluma ngayo ufuna ukubona uShebe. Wasikhuluma cha yebo sizohamba semzilo seJudiya lapha khona inkosi esembethe izubusile inkosi uThixo Mkhosazana. Wasizohamba siya kuShebe senkosini uThixo Mkhosazana. Wonke umuntu wathanda insizwa mhlawumbe yadlala nje kwaUlwesine kwaLwesihlanu. Hawu nami Masondo sefaka uthayo wakhe nebhashi lakhe semuhle Masondo. Hawu Masondo cha nami phela ngifuna ukubona uShebe. Nathi sabuka umuntu intenga yakhe, sabuka intenga lomuntu, la umuntu afuna ukubona uShebe, noma ufuna ukubona uShebe, ngoba siyamazi usondisonto labayilungu, intenga yakhe futhi iphakeme, futhi yakhe inkulu futhi uhlala edrobheni. Akuthengwa sabona ukuthi bafika bahlala balida yaphuma itekisi kusekhona umbhoko lomdala uthi umseliko wafika ngetekisi kwase bahamba emzini seJudiya. Masibona umuntu sabona umuntu ukuthi ugqoke kahle ufake isudu yakhe nokusho ufase nothayi. Nasayibona nathi ukuthi hey usabe lo muntu fanele simphatha kahle lo muntu kodwa awazi umphatha kanjani ngoba yambona vele umuntu ukuthi hayi akuthanga mana akuthanga ngigolide. Langena eSabatha eJudiya
uyaphima ngabe ngene sabatha wasonto ulokho akekho umuntu ocabanga ngombuzo ukuthi njengoba masonto uthi ufuna ukubona ushembe ngabe ushembe uzomenzani akekho umuntu onalo vuso nalo mbuzo lo uzofika ushembe ufika uthini kodwa umuntu ushembe ukuthi sihamba nensizwa engaleli Nazaretha egqoke kahle esazi futhi ukutolika futhi edrobheni ithi ufuna ukubona ushembe sibona lo mntu onjalo wasonto emini wasonto ekuseni wabuya wavula ikhaftini wadliwa waba inkonzo semini wasokuba khona ithuba lokuthi abantu bebika manje enkosini ezinomhlaba inkosi Themkhosazana lokho ajala kusho amasonto ngiyakuzwa konke lokho khona kodwa mina namhlanje ngifuna ukubona ushaya Zasihamba manje waqala manje la yini oyelo inkosini uThemkhosazana nangimasonto kunomuntu lapha abantu bahamba naye akaze ekhulume nakalilodwa ilanga bahamba namasonto manje umasonto ngapha ufuna ushebe nangumuntu ngapha abazana namasonto lo muntu akaze ekhulume akaze abazi amasonto namasonto akamazi umasonto soyegeko ufuna ushebe zasizawubabula yini manje zinkosini umasonto uphethe imali ehlangene uthi umasonto hayi esuke eqhobela umuntu ongakaze ekhulume athi icela ukufushitsha bese bephendula abanye abahamba nomuntu akaze ekhulume bathi chana lo muntu akaze ekhulume akwazi ukukhuluma ngakho ushithi asibonke unabo sihamba semlayini phinde umasonto lo muntu ukufushitsha bethi laba abahamba lo muntu ongakaze ekhuluma bethi cha umuntu enkosi lo muntu akwazi ukukhuluma ukhala ngami athi khala kushitshe bethi bayabheka laba bekhohle bemnye kanjalo nangumasonto uphilo lomuntu lona bahamba bathi bayashiyana aphinde umasonto athi amadolo akakusaba ngomuntu ngamadolo unakena umuntu nje ongakaze ekhuluma abazali aphinde amkhaya athi cela ukufushitsha awuthengwa lapha nasi inkosi Themkhosazana nangumasonto ngapha nangumuntu akaze ekhulume uyaphinda umasonto ngapha ulokhu ephila umsusezazi elokhu ecela ushintshe uyaphinda umasonto ngapha uyiphethe imali lokuthi mntankulunkulu ngicela ukufushitsha wasephendula umuntu akaze ekhulume wasephendula waphinda ngapha bathule laba alokhu bama naye bathi umuntu enkosi nkosami lo muntu akaze ekhulume wasephendula nansi inkosi Themkhosazana umasonto ngapha ufuna ukubona ushembe ngapha nangu lo muntu akaze ekhulume ngapha uyasuka lo muntu akaze ekhulume useyaphenduka uphendula umasonto manje uthi hayi ushintsha nginawo wasethuma umasonto lapho uthi hawu
Swadwa sikhulume lapha wagxuma amasondo lapha wababaza wathi ayisengibonile uShebe. Sikhuluma kuNkulunkulu namhla. Lesi sithele lapha amazwi asefundile. Sesiyababaza manje. Wathuma amasondo lapha, wasuma amasondo lapha, wathi waseqeda ukunikela enkosini, weza kithi, sihlele emotweni, wathi awu, sengibonile uShebe uNkulunkulu, bengizwa nikhuluma, nithi uShebe uNkulunkulu, nithi hayi mhlambe, into niyisusela emakhanda, into niyicabangayo, kodwa sengibonile umntakazi ukhulumile phambi kwami. Ngakho amasondo, ucabanga kwenza njani? Wathi amasondo ayikho indlela, sekufanele bayiNazaretha. Wonke umuntu esithitheko ebona amasondo ebona intengo amasondo ephezulu kakhulu ubona umhla edrobheni futhi umuntu esifundiswa awuthi wathi masondo sathi sifika wathi masondo isekho indlela senzoba iNazaretha manje sathi siphansi nomgwaqo esuka eJudiya sisiya emakhaya uNasondo ayi ngifuna ukukhetha inkosi cha masondo uzokhetha ethempelini hayi noma yikuphi manje uMasondo uthi hayi ngibona inkulu umuntu akaze khulumile phambi kwami. Wathi mayifika amasondo ezweni lakithi eGlencoe nangala sikhathi leso angisemfishana ngikhuluma nabaShebe bathi ngikhuluma nabaShebe ngimele ngiyama abangani bami engikhuluma nabo wasithi thula nina umuntu akaze ukhulume phambi kwami akuShebe uNkulunkulu. Sikhuluma lapha sizobabaza wathelelela ezweni lakithi emzini wakamchunu lapha naRed lekhweshini kwakunomuntu okusuka kuhamba isikhathi ntambama bese yafika ngo-2 ntambama esahamba emhlabeni bese yafika mayifika lo muntu na mawukuthulisa lokwazi siphethe ushukela siphukohola afika lo muntu ngikhona umuntu esahamba emhlabeni kodwa icala kudwa enecala icala kile ngathethiwe. Masifika lo muntu bambona bakuma bethi nangu sibani manje nangeke bayengena ngapha lokuthosibela yonke into khona lapha endlini lapha bese bethi hayi ngeke sitale ngoba lo mntu vele kasiyamazi kasekho emhlabeni baphume abomndeni bamshiye bocela indawo kwamakhelwane bacela ukulala bakwenza ngoba isikhathi bazibiza inkonzo ezweni lakithi babiza ama-iyoni ngelanga zathi zafika iyoni ntambama nkosi yami zibuye esontweni zithi zinomoya zizothandaza zaphuma ngamajubane zidla phansi esezijaha lo muntu base bayacabanga base bethi awu sesokubizela amasonto akhona amaRoma afika athandaza kwanhlanga kwanomoya ngakho manje sekusale ibandla lilodwa selibandla lamaNazaretha. Yizanini nina sesenu kasi
ntambama namhla sekwenza umthandazo wokuvuka umthandazo wokulala lapho kulabuzwa kwamchulo kwase sibuzela sonke sithi hawu benganthiwa abagcotshwa bengezuvuka nathi ngoba siyazi ukuthi le nsizwa lena ntambama ngabo-2 iyafika ishaye kwasani lapha bese kubaleka wonke umuntu sathi masiphenduka ntambama seyehla lapha baphuma umakhelwane bathi ngevephelile besibone iyoni sihlaba amajubana eseyishana mfona sithi zothandaza lapha awu zase sangena sizulwini saseqonqo bensimbi yamenyezwe isonto baphuma umakhelwane base bethatha izitulo base bahlala wafuna umthandazo wokulala waqeda umthandazo wokulala yangena inkonzo nami lapha ngisemfisha ngathi asekhuluma amakhetha labahlabululi wakumhlabululi Ndlovu nomhlabululi uMhlongo base bethi hayi namhla sikhuluma nomuntu kambe gabe umfubane wathi hayi umuntu osashonayo uMandla wathi sicela impahla zakhe ngathi enzani amakhetha wasidayisa benzani manje nami ngiyasho ngikhuluma omunye ngibona ukuthi akuthenza enzani amakhetha uma letha kuma athola umuntu akazashona kanti lapho uzokwenziwani lapho nami ngiyakholwa ukuthi ngiyangabaza kancane base beqeda wasebusa amanzi waqeda wasecela umusi lana waqeda wathi nyana usaba baphuma lapha sewasothola sesihamba manje wahamba base lapha simushebe lapha wathi ekhaya umfana namhlanje zona namhlanje asophinde kuye ngodlame usophila kahle sathi siyaphuma lapho sathi siyaqala sithi sifuna ukusina wasasiphethe ithuluzi lokuthi sifuna ukusina phela nomuntu lona ngophela umuntu sekhulile ngenkonzo oqala konke sifuna ukuphela konke kugcina ukusina manje kodwa wenhlazi moya lasithi izulu lagcona emnyama ezulu sathi siyaqala sithi asina ayithele enkulu imfundo hayi ukuthi ngasibaleka ngoba sibaleka bese siyajahwa umuntu osebala umuntu sekhumbula ekhaya ivuliyana futhi inyakhulu khona wasekuyasa ngabusa ngasi ngisinamhla esikoleni ngisohla edrobheni ahla edrobheni lapha edrobheni eGlego ngasitsala lapho ngayithulela nje nya zaphuma inkolo zaphuma emandini baphuma abantu wakusekhona belungu ukhona namajakethi abantu bese ujalidini lokugogolona wakamkhona oSiyoni ebekena amaNazaretha ebekile lapha naye usemjalidini waphuma wagcwala lapha edrobheni kuthi egcwele wasondela naye lapha wasehlala phansi wasefika waseyama waseyaba wathi hawu nami ngase ngathuka mhlawumbe sibhaxe uzona siqhume kakhulu mhlawumbe uthela umuntu namhlanje ngitalapha nenzalo ngase ngasuka lapha ngase ncancane eduze kwesihlahla lapha ngeze ukuthi bayikhulume into embi ngisasixesha kanjalo kodwa hayi ukuthi ngoba ngabaza ukukholo kulolukholo wathi gogo wathi hey besingasalale ngase yaxhuma wathi akasadumasa mayesithi besingasalala ngathi akasakhuluma into yimbi uzokhuluma into ehle manje wathi besingasalala lapha sizolo kufika amaNazaretha uNkulunkulu wawo salala athandazile salala kwazokwasa ngakho lo muntu obehlupho uhambile sikhuluma uNkulunkulu semphetha indaba yodwa kulizobe isifundiso funa incwadi yami lebe ngibizile imisebenzi 22 funa incwadi la isithi ngibala senza ukuthi sinozophetha la uShumayeli ngihamba naye sisuka ngaphansi kuya ezweni lodwa enkade umfundi wethu abaso umfundisi osiphethe umfundisi umbatha ngaphansi komuzi waseSabathini madoda ba-Israyeli madoda bazungu akenizwe lamazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uthumela uJesu umuntu oqinisa uThixo phakathi kwenu esebenze emkhulu nangezimangaliso njengoba kukhona uNkulunkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu lapha emhlabeni uNkulunkulu nangale kwesaba ezibonakaliso uThixo azenza ngayo phakathi kwenu njengalokhu nikwazi hlala phansi baphuthuma wakunendoda le ndoda yayicebe kakhulu inayo yonke nje into umuntu ecebile ke usuke nayo imoto enenkomo
inayo yonke nje. Uthela umuntu uma bese kuba sebona ukuthi hayi uNkulunkulu sizombiza manje emhlabeni. Usebona umuzo okhazimulana. Okhazimula ngaphezulu kwelanga. Wena bhala iwili. Iwili ke njalo after 20 years uyahambe ureview ukuwe futhi hayi engathi ngibhalile ngathi hayi angisaboni kahle sengicela ukushintsha phone. Wahamba wasekumeli wakhe. Wasefika kushintsha iwili waseyabhala iwili othi konke nakho lapha ukushiya phansi usebenzi. Amaplasi, imoto, yonke into ishiya phansi usebenzi. Waseyadlula emhlabeni. Le muntu lona unengane ukhona nkosana ikhona inkosana endala ekuyona ephethe imkhonto nayo futhi iyacabanga ukuthi imoto amaplazi kababa konke njengoba ngimdala konke kwami ngisho futhi ubaba ubhale mina hayi ukuthi ngibhalile yabe insizwa yabe sadlula emhlabeni lasefika ilanga elikhulu waseyangcwatshwa wasaqeda wayesithi kumele kunizwe eliphathisiwe lapha ubaba lapha ekhaya ushile konke ke abhaleleke lapha kodwa sohlelelana elomhlangano lokuthi siyokwazi ukuthi sikubezelele ukuthi ubani oyena lobhaliwe kodwa wayesethinta ummeli wathi ummeli ke iyazi lapha nje ngokusulu vele sikhona nakho mdala ukhona lapha ubhale babhale kodwa namhlanje iwili lomuzi inomehluko kancane asebidebele asebethunda uthini umeli uthi nomehluko kancane iwili ngasisi la umndeni ulo baba becelene ingane yonke into inomehluko ngani bese iwili wayesethumele wasebapha isihloko wathi kodwa ayibhale kancane wathi konke ubeke usebenzi sangekhaya wonke njani baba wakhe nayo yonke into asubile isebenzi umuntu ongahlobene naye amnikeza amandla yabe lensizwa yabe siyathola lensizwa lena yabe sithi kulungile yabe sibiza yasiyahamba waphela insuku basebenza imhlangano nabangani bakhe eyofuna iseluleko ukuthi okay ngizwile kuthiwa ithe qatha kancane weli ithe abhaliwe la ekhaya kodwa ukubhala isebenzi basebithi bakhe hayi mngani wathi siyazi mngani kodwa amaplazi yonke into azidlula umuntu ongamazi isebenzi hayi basebithi abanye kukhona kulula ayisebenzi ngasigudlu akulutho lokho umuntu angakondwana ungathenga ukudla nje ufaka adlafe ukuthi konke naye wacabanga naye wasefika isikhathi ummeli wasekumele wathi ayimeli sicabangele cela ummeli abize umhlangano wasebabiza labangani wabiza wonke umuntu base bebuthana lapha base begcwala base abangani bakhe babheka ukuthi anamhla sokuphuza utshwala okwenza yonke into sogroova ngoba phela umngane wethu oyena mdala wena ukuphethe yonke into yakhe wayesesiyaqalisa waseyakhuluma wathi cha bangani ngithi ungihambile ngayithola isiluleko ngakho namhlanje ngikhipha isinqumo sokugcina wayesithi baba mmeli funda baba wasefunda umweli wathi konke wathi ubaba wakhe wabhala ukuthi amaplazi imizi yonke into eningi wathi yonke into ushiye isebenzi wayesethi akulungile wasesuma naye abangani babhekile ukuthi mhlambe uzoshiya into eceleni ukuthi mhlambe ayisebenza sijahwe wasesuma wathi ubaba lokho kwenza ubaba wakulungile nami namhlanje ngiyasikhetha isebenzi nami ngiba ngaphansi kwesebenzi njengoba silapha amaNazaretha wakwafika usuku ngo-2011
mzwana kuhlona into nesicathu kodwa umuntu akakhethe nento kodwa nje bayibheka umuntu ehambe ebuka wathi umuntu ngikhethe wathi umuntu yathi inhliziyo yomuntu yasesiwe namhlanje yathi ikhishina zezulu inkosi busise enexweni. Phakama kwami kuhle mawayigcwele ngoNesu. Siyaphelele bantwana benkosi shumayeni okade siphizwe. Mina nje ngikwi-freezer ngiyaqala nje ukuba nabantu abangakuthiwa kusesontweni. Ngibona abantu abangaka ngisuke ngibabona ebuhleni, ngibabona eKenya, ngibabona eJudiya, ngibabona eNelsini. Kuthiwa kusethempelini nje cha. Manje ngithuke kakhulu nje ukuthi inhlobo lesesandla leso. Ngicela uNkulunkulu angiphe nje izwi elilodwa. Njengoba sila sisuka le eNatali, ngiyaqala ke nokuba segoli nje empilweni yami. Ngiyaqala nokuthi ngisonde ke ngibona indonga izindlu phakathi kwami ngisesontweni. Lokho kusho indaba enkulu kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usabalele emhlabeni wonke. Uyazi phela kade sifundela umthandazo weSabatha umbatha thina sisondela phakathi kwehlahla akho muzi nje akho lutho. Nawo lapha phezulu uzizwi lokuphila okuphakathi ongala uzizwi lokuphila okuphakathi anibancisha abantu bazoyincisha bona. Njengoba sila simenyiwe amagumbomane njengoba sila hamba nawo sizoshaya uthando alubomgama lenkosi. Into esizele la izwi sesidlile kodwa sesizogodlo absa no-FNB ukuze lesi sifiso sala ekhaya sikamkhokheli nomshumayeli sifezeka ibonkosi. Ake ngalalela umfundisi uGcwensa. Wathi kwakunabantwana ababili ababelethwa bazalwa unina. Uthi kwakusaphele imizuzu eyishumi bezelelwa abantwana. Uthi kodwa kwathi phakathi kwabo yathi uNkulunkulu ngiyakuthanda wena. Wathi wena angikuthandi ufuni wena. Uthi umfundisi uGcwensa kwamdida nami kusangidida namanje okwakwenza engathandwa lo ezelwe engakakhwehleli nakukhwehleli engakahambi nangeenyawo zakhe kwakwenziwa yini thathanda nalo waliwa kwenziwa yini. Silapha nje sisuka kude kangaka sizofuna indlela yokuthandwa uNkulunkulu ayibongozi. Silapha ngoba ungakwenza lokhu uzuyisha isifuba okwazi ukuthi lokhu uNkulunkulu uyakuthanda kanti uma ukwenziwa uwakakuthandi. 168. Oh yaba thanda umkhululi
amahle Zulu sibuthene ngendaba enkulu eyavela ezulwini ngimi lapha ngazi noma ubabuchiliza umfundisi wayeguqe lapha ethi ngababhidisa njengothisha angikwazi kamathempela ana egoli mhlawumbe kwakukhona kodwa ngikhumbula ukuthi wayeyontshumayela wayekhuluma ngalo igoli ethi ngithema ngifika egoli ngafika zonke izinto ngase ngibabhidisa njengothisha Jowezinhle enkosini umshumayeli ukhulumile angisafisi ubona kodwa ngizocela incwadi yamazwi ahlakaniphile u17:20 bese ngihlala phansi awele dwala Izimbi akayikuthola okuhle luthunyazi lwezulu namhlanje ngeke ukuthola okuhle naye oguquguquka ngolimi nalo nolimi mesithevela building ukhuluma ukuthi mayengala ukhuluma ukuthi noguquguquka ngolimi lwakhe uyakuwa ebubini ngicela ungiphindele onenhliziyo embi manje unenhliziyo embi akayikuthola okuhle ngeke ukuthola okuhle siyothanda sesini naye oguquguquka ngolimi nalo nolimi oluningi kaxamu ngala ukhuluma ukuthi uyakuwa ebubini kodwa kuthiwe kuwe kubini khokheli Zimbi uthi uNkulunkulu namhlanje kimi nawe ngesikuthola kuhle emini umshumayeli uzokhipha imbenge zasezulwini uzobika into eyodwa hlola inhliziyo yakho wathi umfundisi ugcweza umakhelwane wayibuka amawindow omunye umuntu zibheke wena nokuthi lezi zinto ezicela ungayithola akusiyona inhliziyo yakho ngoba uShebethana wafika ngo1910 izinto ezinto ezihleli kuye zonke mina nawe yami ibanjwe yini yami nawe kokheli ezinye zezinto zibanje ukuthi ngikhonza amakuthanda mina angizoya ekuseni ngoba liyabanda bese tushembe into mase ngiyikhiphe ezulwini ayibuyele emuva nginika omunye umuntu kokheli
izolo mamncwangu ngike ngadlula nje ku-14 bengayi ku-14 madoda bengidlula nje wabe ngiyoshiya umkhokheli esihamba naso hamba neyechunu bangcela umkhokheli mamchunu wasethanda umusa ngase ngidlula nje kodwa ihlo liyabuka ngibona ngabonke labo mama abaningi mhlawumbe into yakho mawumuhle ibiphethe ku-14 wathi ngoba kuyabanda ngizofika washo nento ongayisho kumkhokheli ngoba mhlawumbe angaze ongabikanga kodwa bangcwele ayikho into ithuluzi angenayo lokusiza umuntu ophansi komthunzi lami inkinga ikimi nawe ngoba inhliziyo yamange yimbi ngikhetha izinto ekasho ukuthi angizoya kulokho ngizoya anti ushembe into uyithumele kulento engithi angiyikuyona khokheli ushembe manazaretha uphelela ayibonga uNkosi inkinga thina nawe sizikhozi sizolalela izwi uthi embhedesho lesabatha lalelani izwi likaJehova uthi kuhle ukulalela bese uyalenza akekho ungazi ukuthi namhlanje isabatha akekho bengazi ukuthi u14 izolo uyangena izolo kodwa usuyakhetha kanti into yakho kade wayicela noma uyicelile uthi uNkulunkulu ngizoyiletha ku14 into yakho ngizoyiletha ku23 ulobe akusibona abangathandi kulendaba kaNkulunkulu nokujima kakhulu njengobangazi sishayela insimbi ensukwini ezidlule umuntu othi noma ekhona abantu engabonakala ngoba kufanele uyisabe into kaNkulunkulu uyihloniphe kodwa ithi indaba uNkulunkulu angiphayela namhlanje kumazi wahlakanipha uma unenhliziyo embi kodwa kuhle ngekuthole noma unolimi olukhuluma izinto ezinye ngapha nangapha nawe uyofela emini isithi indaba uNkulunkulu angiphathise yona ungenayo inhliziyo kubanjwe yini izinto zakho indaba ukhetha into kaNkulunkulu wathi ngiyayikhetha inkosi kodwa sokwazi ukukhetha ngizoya ngapha kanti uNkulunkulu into yakho uzoyiphatha lapha akusibona bangathandi
Ngiyabonga abantwana benkosi. Ngibonga uNkulunkulu nje amazwi akuphiwa bengenawo nginalwazi. Kodwa wangipha amazwi amabili amathathu. Ngiyabonga abantwana benkosi, inkosi usizwe. Siyabonga obaba abashumayeli. Asazi ke uManazaretha noma mhlambe abashumayeli bafice amaNazaretha yini esanganezwe, noma mhlambe bafica abantu abaningi ethempelini lesanganezwe. Kodwa kuyisifiso sethu ukuthi sengathi abashumayeli namhlanje abahamba nabakhokheli bebandla eliningi egcolisana nezwe namhlanje, sengathi ungawukuthi bafice amaNazaretha ethempelini lesanganezwe. Bashumayeli benkosi, ubaba umshumayeli walekhaya enmaziyo uMkhabela akekho usekhaya, wathi ukhala bemgeza akekho ukhala bemgeza usekhaya. Nami bengithembile ngithi namhlanje sobe sinayo ubaba usokhaya walekhaya nomama wethu walekhaya, sinaye umama wethu namhlanje unabakhokheli. Kunjena nje namhlanje, angazi ke mhlambe ngemkhokheli noma kuzoba khona yini mhlambe ungafuna siqaphele ethempelini laseSandanezwe kulamasabatha nje asezamathathu mhlambe yakulesine kuba njena nje kube njena ekhaya. Mhlambe khona ufuna siqaphele sibhekisise. Basho abashumayeli maNazaretha angishumayeli ngiyaxoxa nje. Abashumayeli bakhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu wathumela umuntu ongakhona, wazi ukuthi akakhulume nomuntu ongakhuluma, wagcina sekhuluma umuntu ongakhuluma. Ayibonge Nkosi. Abashumayeli bathi mawunenhliziyo embi ngeke ukuthole okuhle. Uma futhi unolimi oluningi namhlanje khuluma lokhu kusasa khuluma lokhu, ngeke uphumelele entweni ofuna uphumelele kusona. Ngiye ngakhuluma ngeilanga ngathi kuyofanele kwakufanele kuthina eseyakhona phambili ukuthi singashina nokodwa esikwaziyo umzukwane siyobhabhadiswa. Ngoba one mistake kwenzeka, awangasiceba kumbhabhadisi izinto zakho ezimbi zaze zabhabhadiswa kanye nawe ziyohlala zinawe nje ngeze suke ngoba futhi ezinhlini zabhabhadiswa zizokodwa zona zizoqhubeka nalezo zinto ezimbi owawuzenza kanye nazo. Sengathi ke kubantwana abazokhetha inkosi bekhumbule njalo bebhabhadiswa betshele zonke izinto zabo ababezodwa izinto babezenza ukuthi namhlanje ke nina ningabhabhadiswa babhadeliswa mina ngedwa salani la. Siyabonga abashumayeli, sibonga asiqedi. Sizocela ukuthi uNkulunkulu emhle wasehleli kokuphakama esisongelele inkonzo enkulu kangaka namhlanje. Bona nje kunzima namhlanje, ngiyabona nami ngididekile ukuthi kwenzelani namhlanje. uNkulunkulu usigoqela le nkonzo namhlanje hlabelelo. Cela uMhlasothi umbiko wasembatheni esondele kuhlabelelo 238 bazobe ngoba basebenzisela inkonzo inkosi usisuguqa kwebandla. Nkosi Ulo Musa Ya
Sikhuleke. In the Bankulu.